fanau den sen phallo tla thei chu special technique bangkan thisen ka fingerprint kan mutta tla mai rama athia thia monia alua train thilo chuaka alum nge atlu nge o chi chuan silai tu silai ka nge ni ti kha kan han jir chiang ta ti chuan kan mu chuak ta a silai nei tu a kan man chuak ta a kan ti chuan chu silai nei tu pa chu le zone chung ko te in zawa in chibai kan buk le chau hei tu na kanom na hi forensic science laboratory mineko helai ludon sirami kha ni a kan thre thau ome ti chon tun tu ma hian pue sang chung nunga helaya an director hi kan ron kom do na kan kom na chan tu ra hi a chuan om khop maya india ram mi pui tam zia kan thria tin police te force lam chi sang te tin forensic science thil te tiang zong a thok tu te poimo zia po kan thria tun haya kan thriat angin kendria grimantree daksada padak award hi adongani lifetime achievement award adongani mizo zinga adong masaberania he award hi anni bi ka hian category a hian mizo zinga indiaram a hian mi pariat ania chung zinga chuna langphani chu ta tang ringo po chon han ngai toila indiaram state zong atangin pakhate te in andong ti na polani lawani chu wangchuan mi pariat chawin hetiang andong thei hi a chuanom hle maya chu wangchuan kan forensic din mun chi sang te po ron soikain ama mizo mi pui hne na han pholan pa nen chu tiang chuan hun man kan ron tum do na ti chuan hei pusanga hi mam pui kho chuak so ania longtlai district thiamna lama MSc chemistry ania chu tiang chuan helai directorate adin theina turata na atangkai zia te po kan la ron soi chawanga ana tho chi sang te tin an na tho chi sang atanga thil ngai nom tak te po kan ron soi do na mitam takin en zo na phone thin chu forensic hi ti hian en oma test sang te oma an soi fowa mi thia ruang char le thil sang an kala an na tho hi alang le mang boxi lo mi puya hian ti te hi in zo thin ani chung te chu engang takin nge apoi mo ti te por ron soi kan tum do na ni ne pu sang chi bai le khai chan chin kan soi thok thoka ipian na khuat ei thiam na te kan soya nangma hi tunge ini ti kha tun aya zau de hlek khan thuilu tuk chuang si lo khan min han thil thuak ta la chuan mizo mi puin kan thriat chen le zual theina che ale iso yang khan mam pui kho chuak kan a mam pui hi mizo evangelist larmasa puya blal toya khwa ti taila achiang dewin karinga chumi kho chuak chu kan a kapa hi VCP ani awang khanin ramboya khanin tuarna sad pol kha kan ni chawa lungtaya sangzawa sumrukle pasile khan special grouping ti an lungtaya kan pem chawta a ti chuan lekhate kan zira silonga MSc chemistry te ka zira chuan science and technology a somre papo khan kaluta forensic science a kalu tran kum chia chu som kwale pariat kum top lam khani a nupui fanau nein chaltlang hen kan kosa science and technology trangin heta ilu chautina ti chuan ani le forensic atuna hetia directorate sangte lo ni chaudante tin i khalaya kha soi thuak taila kan subject tu ra kha chu thuk jok in jaw jok yan tianga tin hemi ilu nuwa izir chunjom le te pomo khateng chi kha som kwale pariat September thla khan science and technology tang khan forensic science officer ni in police department hoi kaluta a ti chuan koreat kum to pania ama sabera gohati FSL ka suklo a forensic mi ka ni don chuan forensic lam kha ka zir kha ngai chhota chuan ko kum kha training le zirnan ka mang ani deubera postgraduate diploma in forensic science ko kuma ka zira tin India rama forensic science laboratory zong kha ka tlo chuak de feka ti chuan nga ka tho tan tak kha chu sang ni kum atangin na ka tan ani de ber mai molpuya khwan third battalion ramchunga khwan in building pakhada oma chu min lo tira ti chuan chu lo in staff tlem
nên bul kan chana kan case exam sak ber chu za July thla kha ni tain ka re a crime case kan exam sak ber chu ti chuan engeni ganza case ani ka ria nge na kan exam sak ber ka July thla tangin ti chuan zoite te in ma kan son ve det department atira chun chemistry drugs and narcotic hi kan tran masabera ti chuan fingerprint science kan nei belle ta chumi nuwa serology te ballistic te kan nei bel zela department pangavel kan nei in ka ria mol puya khan chu sang ni som le patni kumanin ka ria minikawa hian building kan sazowa sang ni som le pani November thla helai building hi kan luat ta ti chuan department kan nei bel ve zela tuna hian department pariat kan nei chhota ni directorate hi sang ni som le panga march la khan sarkarin directorate puitlinga mitlang kai ta ti chuan police atang kan indang malta ni sang ni som panga tangin khalai ringa pokha thui deuh soi tu ro ma ra chu kan soi tu ra hi ngai nom le thil ka tamsia hei pusang hi postgraduate diploma in forensic science helaya no pos ho le ania tuna I award la ya kha kan han lu chi lai tur chu ni ta ti khan lifetime achievement award te kha in dong ta eng tin nge helaya hi in riat tirin nang ma khai om ti te tin heng award te hi han don in rin na emo nang ma kha ti ang chi te kha om lo kom ve he award hi sarkar lai puin home ministry kumina tanga siam tan chau khania February thla khan arung am ani dan tur jong jong kha siam zawa police le forensic thok tha ta na choi moina medal le certificate asiam ania zun thla khan ta in ka re invitation som na kha sarkar lai pu khana ron siam ta te chuanin kanau te ho nen kana ngai tua lifetime achievement award kha keima tan khan form te fill up kan ha tho chung chang te zia ka ti ve kha thain kan tria kan han the lu ta a result an puan ni kha Diwali holiday ni kha ne ina ka oma meron congratulate ta whatsapp de vai ho khan happy Diwali ti ten ka chang mai maya kan nuwa Bihar pa khan meron phone ta chiang deuin chuanin ka he chok ta ka he tira chuan tlem chuan ka phu deu zok kani alom am kati ve khop mai kini tan chuan pathian zar ani thona in kendriya agreement ti daksata padaka khanin kum tinin forensic scientist mi pariat item lo pek the niang ti kha oma discipline chi sang thok tha tan dil the nia fingerprint science te DNA te cyber forensic te toxicology te drugs and narcotic te explosive chi sang in discipline chi sang han dil the nia ten lifetime achievement award ang chi po kha aum tel boka chu tiang chuan ke ma bi kha chu lifetime achievement award ang khan kan dil ta ni kan thelu ta ni form kan fill up ta ni I don puis te dang pariat mi ho ka lifetime achievement ka anni ve em ti te mi ka ka lat sa chiang man lo mi order khan alang chiang lova mi pariat kha aron thlang chuaka eng discipline na dong en ni pe kan ni kha ka soi thi lat lo hai pusanga don pui te hi kan sailok ang Bihar te Karnataka te Kerala te Maharashtra te Mizoram Rajasthan Tamil Nadu le Tripura tang ten nia hei notice tang pe jon Tripura le ani hi ani mai ta ti khan mi pariat ani chu tang chon lo te ta ula a wat dona kha ro pui na la ya kha kan muthiam thai mai ome a wat dong tur khan enge ni in zu the luwa khan ti jong hen kan zot phot teng che in zu the luwa khan te phung sang kha atamem ti te enge ni thil zia lu ngai han chi ang chi ho kha triat them cái các category big lifetime achievement award kha chuan
so national level kan contribution te khazia na kalam kha ta India ram pum pui huwa pa ka contribution te le chumi nuwa kan tha tho that sim ang chi sia na pu kha ta tho ba sarkar lai pui national level ka contribution khazia a khachuan All India Forensic Science Conference kan ne tumni ka chair to a Gujarat Conference kan ne ale Rajasthana voi thum chair tur kan ya zen ke khan man talo rem chang talo ta chu chu ka sia ka chuan All India Fingerprint Expert Examination Board mi pathum chau omna board member tumni kan ne a sang ni sompali le sang ni sompru han chu ka sia boka Indian Academy of Forensic Science hian live member kan ni boka ka sia ka tin ka sia le chu ka India ram tana ka tho ka contribution lien ber ka man ka ke mai na ka in ngai ania ka chak na le ka energy ka ngai to na ka sen na sat ber forensic modernization grant ka sual na konga ka malak na te ka sia boka ka sual na sa ema ke mai memorandum te home minister voi ni ka the lo ta chu sang ni som ni le pani akhan sarkar lai puin arun siam ta ni forensic modernization kan ni arun siam ta chu kan ni India ram kan ni chho ta ni chuan state level a hian kan out ne kan tho ho ni bera a thok tu tak chu kan out ni berzo ka India ram a hian case pending nei mi lo om chun kan ne a kum sok ni chung hi pending in le ong kan tia pending kan nei lo reng a chuan sarkar lai pui mala na noya hianin paperless report system nei tur hian min do a sarkar lai pui hian chu nikum sang nei som ni pathum zun thla chang khan India Ram Forensic Science Laboratory paperless reporting system nei masabel voi ni theng om chun kan nia chung chu kanau te na tho vekania report kan han siam rol khan sangawa te tuipanga te report kha second khada thleng maya ka tre me maya te na dot le chuan online case tracking system kan dia chu tu manya tu ma in sarkar lai pui pun state sarkar pun siam ro ti po nilo investigation atsak na tur le investigation zo thoi ani kan du awanga ke mani na kan duan chwa kan siam kan maintain hi oma online case tracking system chu kan website a hin kan da case kan don zong an exam zong hi kan da veka chuan police officer OC tanga DGP thleng hian password kan pe a in excise department po commissioner thleng password kan pe kan case exam zong kha attract the veka a monitor the veka ni chuan case investigation kha arang takin akal pui the kan be se wang kan te ania tin ka zia le chu fingerprint science kan tho hloka kan tho tha India ma hian NCRB hian nikum masa lo ka tang khan fingerprint science a na thok tha investigation a fingerprint science mang tang kai na thok tha lom man hi siama a siam tan tir kuma khan pani na indiram pum pui kan ni a chumin hu chuan lom man kha kan dong le a pathum na kan di phaloi ka ria chuan ni kuma khan pakhat na lom man kan dong le a chung te chu ka zia ka tin ba ka in indiram pum puya Mizoram le Sikkim le Goa hi forensic science laboratory din nung ber te sing mi kan le ke ni pathum me forensic science laboratory omia lo atanga kabul tan so dan le kamalak dan le development om te khang te kha ka ji cho ani ngai nom le ba kha tu na kan lo ngai thla ka tang khan nang ma ni na thilin ngai tu chua mo ka tiang thila kha om zau ti kha lo lang ren ta nang ma ni malak na hi hetia inan kalpui nu hian enge ni state danga tanga ron zir le
khát tiếng anh chỉ khá run tlo lệ khát tiếng khá về phố bên Bihar hian miron tloa kan khol nei ten ron en ve a Bihar hin chang kang bak lawa tin Nagaland hi an forensic laboratory an din hi arei to a ni ma se amumal lawa na hin thok mumal chuang lawa an scientist te po thakhat chu kan training a chu kan training chuan narcotic drug analysis hi ni kumatanga tan ve chawani tin Nagaland police officer team khan miron zira Nagaland FSL and din vedan turte ti te ani de umai karia tin Delhi FSL te Rajasthan te khoi lai mohian kan call equipment kan le to te eng call ngain le eng model ngain le ti te min so ti chun om ve nual chin chu anh ấy là nắng mà này hiện state đằng chẳng càng giàu cái mà cái tiếng chi hanin tuổi trẻ mà han tiếng chi cả năng lấy staff hậu cả chúng ta chú siết lẽ lóc thêm India ram hin forensic science training na mun pui kan neya chu NICFS kan te Delhi khwan ku ta khwan training hi kan nei tla puya ke ma le kan tho pui te po tin he National Forensic Science University India ram hian adin chowa hi chang tlung khopa a headquarters chu Gujarat neya ku ta khwan training te po kan nei tlang puya state hi chon state lian zok po ni se ke ni aya mason chang tlung vazirna tur hi chu om big chong lo hen ka fe kan kal lem lo state danga chu thil chuan state dang ten en po khai khima ke ni state ina kan kalpui nang le I ho te na in kalpui thil chuan big ha tiang chi kha enge han soitur thil bi ko mem chu kan performance kan ha tho kha chuanom tak kin sine ka soi to ho kha chuanom tak chu ni ve kani case kan bending ve mi alo te hi chuanom tak ania Manipura te chuan han kal taila kum som pathum kum som panga pending case pending te nei da India ram forensic laboratory case pending hina khat de fekani han toila corridor hi visra hina khat hi nero ui fekani da ken pending nei lo kan han tho te tin online case tracking system kan siam te tin paperless reporting system kan siam te hi chonom tak vek ani kan na tho akha a call equipment a chuan equipment kan nei ang tra hi chu an nei ve de uvek kin karinga atam jok hi chuan kan na tho a hi chuan in kan performance a hi chuan kanau te hi an tho rim thok tha chung chuang in ka re ti chuan ani le loka call chung chang a khan mo India ram state dang ten na khai khin khan enge kan din mun ni velang Patian zara le sarkar zara sarkar lai pui zara ni bera tun din muna tak he chuan cyber forensic le pa ngat pe chuan India ram hen nei thaber kan ni karin an nei thaber te jinga mi kan ni karinga cyber forensic le pa ngat chuan tin department dang a po hian kan nei tha khat chuan ka re kan nei tha tok tho chuan ka re ma se nei bel zel la tur chu a om tho mai hanin upgrade zel na tur chu om tho nai kan nei tha khatin ka re ti chuan thiat chak om ta ma ya chu hei forensic khi mi pui ina an zo na lian ber chu tian mol de win kan zo chenga kholai mo thi na om pon lui ruang chare mo tuitla emo hani min loka te po hu tai nau ten kal tur te po kan han huwa un chang kal ta ni kha tiang thil kha thil tam tak kha om ta amaro chu mi pui nan zo fo chu an lo kal la ti hian an result ai kan threle mang silo tiang chi te kha soi kha om ta mo chu eng tin nge helai hi mi pui na na fia de winin soi fia thin ti lai hi khiat kan chak ta mi pui na forensic te hian enge mon tho vele an tho hi kan thelo via an ti hi a om maya a chan ber chu investigation kalai hi ani tluta investigation kalai ani awang hian kan na tho hi finding
mu chu apoi mo tak tak kan nei po hian sui chu hi a thalo zok kan hi da vai kan sui chu lova tin kan mu chu kan finding tam tak hi investigation azo to no apo han pon zar chiam lo hi a thazo ne a hriat nei kan nei a atuar tu ten lo om ta atuar tu lam ta na ngai nom lo te a om thei ta chuwang chuan investigation kalai ani buk nen tian alang lo lam hen nai kan thok ani ber zok mai kan na hi crime scene a ain trana crime om na huna pia hen forensic na hi ain trana detaila scientific investigation crime om re khan crime hi police tania crime scene hi police tania police thune na leo nia police an thleng ma saber tur ponia india ramdana chuan ti chuan police te khan miron ko vele tur khani ta india ramdana chuan chuan kan vakalanga scientific evidence kha crime scene khan investigation kha kan pui tur khani ta ti chuan kan pui ta ti chuan forensic laboratory local le ta khol changkang tak ten kan exam le ta ti chuan kan finding kan thil mu chu kha report kan siam ta chumi kan report mang chuan court in thudlu na asiam tlangpui thin ta ni inzu inrol at wanga atrang kai na thuk zia kha in okhlum te lo soi taila in okhlum crime scene a kan vakal ta ma se alo in okhlum mi alo theitla tani a thi nuwa in okhlum mang angalan tir ani theita ni chu tiang chu soi tur pokan nei investigation kan mu chu apom nil tawa in okhlum anga lo om ma se in okhlum ni me si lo a thi nuwa an lo khai mai po om theita tin tuyat la hlum angalang tuyat la hlum ni me lo a thi nuwa tuya an nam thlak te po om theita tin silaya lo ka hlum khama tanga tla hlume moti atlu hlume moti polo om theta silaya ka hlum ni reng si khang po khom theta khati ang khan tin dna te po changka ema ruang troi to te siat themi to lo ruang troi to te kana charta a chung te bo nei khachu somvel tu nai lom tang sila chung mi chung ko som khan kan chung te ruang ani tin ai lo in chu the ta ni ka dna mang cho lo chuan tu te chung ko ruang nge ni tu te u na nge tu pa nge tu nu nge ti kha chui fin fia the rol khani lo ta khatianga te khan kha ruang kha tu te chung ko nge tu te u nge tu te nu nge tu te pa nge ti kha chui fia the le ta khatiang khan science mang khan crime tam tak le a criminal le ngani a victim ate pokha le athi dan chi akha science mang khan kan chui chuak ve tu mai ni khalai khan e khami story kha again ni chumi huna chuan chumi te chung chu ti soi si lawa khami in na tho lo tlin na police ne na trunk kop ko te khate a khalai virvela trunk kop jong jong akhan e mi puin forensic poimo je thuk le zuala anron hriat theina tura ta na a story kha hriat kha chawom ta chung vela chu ne kan zo du ti chuan iman thiamin ka ringa man thiam e a poichin soi laven kan soyanga chen khat tum ka chu kum som nga don hi rama athia monia alua ten thilo chuaka alum nge atlu hlum nge ti khania ti chuan alum emo atlu hlum emo alum na emo atlu na mo in so ani hi an te an phum ta a khoming po sei lo taila ti chuan hun lo kal zela khalai rama khan silai pokri ka ria ti kha an om panil niala ti chuan a local zela ti rin na lo lian zela magistrate a ruang hi phorangai ni exam chianangai ni antia ti chuan a ruang chu cholkar ni nuwa phorta kha chuan
postmortem examination ka uluk de in doctor tenantia silai mu te dakte hi alua mu chuak lo maya chu silai mu te dakte chu kenin kan sirta kan lata chi chuan silai tu silai ka nge ni ti kha kan han sir chiang ta ti chuan kan mu chuak ta a silai nei tu a kan man chuak ta a kan ti chuan chu silai nei tu pa chu zela tang ta ni ka kha pakhat ania chuan ne wa kan sui zelanga in oklum khan china ka sui do kan sui le lo konga ai chiang de nan sai te anu pui khan nga isong ane ya oh ti chuan an pa kha apasal kha oklumina thitla maya amai ro chu kan han anh sui du chin kan nga sui du lo chin kan nga kan han sir chen na chun in oklum thi ni mi alova a thi nu khai ni ti kha kan mu chuak ta ni chuan in oklum sui le te la pakhat toy deuh hlek sui kha ka duwa fia lo deuh hlek fia deuh sui ka duwa me chia ve thung khai nok lum ve le ta ti chuan tu ver dar thlang ti ke in alu ta khatianga engani va that a khai lumang zonga lang khania ma se tu ver dar thlang kha kanan zira chung lama tanga ti ke ani ti kha kan tlatani tuk ver song song in kala kong ka puin kal aveka chung lama tanga tuk ver kha ti ke ani tlatani ti kha kan mu chu chuan adan khadang le ta chuan bakhat kan sui lenga sui tur kan ei tewa idu china min rek bungla soi zel pot te senior citizen pakhathi akhuma thia angai no ma interesting riaba an khoi thak rolin senior citizen kum som ruk chunglam kum som sari bor hi akhuma thia abianga hian se thi serin se ania akhabe hian se ani boka chu mi pakhat hian katha ani titlat maya ti chuan kan technique nei panga kan han isir chuan khami khani mi alo athatu kha midangani ti kan mu chole ta ni ti chin kha fia lo mai the kha ai fia sui kha chu ka du lo deu ta ka tha ani ti lo tu kha athatu kha kan man chok ta ni scientific takin ti kha aha no tangin kan chui chok ani ti mai o chuan a in pom ve ngal mai mo in pom ka tha ni ti tu chuan atlan bo hal ni lo ka tha ni ti tu chuan a tha ni lo ti chu in pom ve ngal mai mo in pom ma kan exam report I think a lo hrian yang atlan bo ta dei ta ni phota ngal ta dei kan report kan exam kan ti tak a hriat rol khan an soi zel te khating ka toy te kha chuan tum khat chu office kan thleng deu chowa dar college an ve hinyang report kan on donga PHQ police headquarter lal tak kan meron phone ke ma ka a case ka serious lu to ka no pangte kum sari noilam hi rape and rape boka athat boka chu mu chu ka meron kova a serious ema wangkhanin chumi tuma chuan panga paruklai kha crime scene kal tu khan kanau te kha katir chokin ka ria an vakala chiang lo devin an soi taila chu po chu a ping po soi lo taila a ping po ka ta wa a khoi thla ma bang khan ka nau pang nau te kha rape ania murder ania ti chon abul arong omna bul mai akhan thisen kai fingerprint kan mo a chuan abul mai akhan thisen kai shoe print kan mo boka chumi evidence pani so chuti like chuan DNA kan latan lo wangin engani array kalai ka DNA kha kan ti thelo wa kan ti lo wa khan amar chu evidence pani chau kan ne kan evidence kha tha em maya shoe print finger thisen kai shoe print le thisen kai fingerprint ka kher kha
tin nau te a thi atanga dar kar ni chung in crime scene kan thleng man tlata chumi evidence pani mang chuan ni thum chung in kha crime kha kan ditika investigation poka police lam pokhan uncomplete rang khop maya rang takit Mizoram a chuan murder rape convict rang ber te singa mini karinga khapo kan hlotlin na police hlotlin na kan mai kan hlotlin na nia chun kan chile lokang chu manom chuan interesting a poi mo lom khala ka mo nu kha athia ti maila a boni nu kha bova a pasal kha zindai maya zindai a nu kha bota ti chuan chu crime scene chu kan thlen mine police den an lo a room in kal khan lo ti chetowa ti chuan ki ni team kan thlen chuan a room in kal na kha police den an lo ti chetowa room lu ania ti chuan chu cha kan finding te kha ngai nom tham deuh nia ka soi ngai nom thiam lo mai thaya bedsheet alo lova a mattress kha a sen ania thishana bu khan a rial lo ra mi ta mu the mi alo ania chuan kha khum vel la khan thish le banga te thishan alo per che choya ma sa chung thishan chu silfai nia chuan mitlong a mu the mi alo thishan kai fingerprint kha mitlong a mu the mi alo kha special technique in kan mu lo maya chu chuan thil kha crime kal kong ka aril zo ta vek meni mita mu the mi lo special technique kan ya a technique poka sei lo anga kan out den sen phallo ta thei chu special technique bang kan thishan kai fingerprint kan mu ta tlau mai chu chuan e heu kan tia kan phur thar ta chuan madres sena khan special technique bukan thishan hu len ta chung te chu kan la chuak ta ti chuan chu mi fingerprint chu a pasal khalu ni ta sia pasal fingerprint thishan kai alo ni sia kha chuan ti khan arwang po mu anita arwang bo dei po mu anita a crime kaldan kha chu mi kan tel na tang chon adang lam ta vekani khami chin kha soi te la pakhat kan soi le lo nga i phal chuan DNA tang kai na ni chin hang ka soi thuak to wa ruang troi to atia identified and atia mitlong a riat thei rual lo ruang kha ruang troi to kha mu ania an chung te bo khan kan chung te niang an tia mi chung ko thumin kan chung te niang kan chung te niang an tia a vaira manga ruang in chu ni mi alawa chu nga po chuanin ru atanga DNA extract chu thil har ve te woni ka thopui te kana te hi han fak taila ru atanga DNA extract chu har ve de woni khoi muna poni se Europe poni se India ram poni se chuan voi tam takan dia unsuccessful unhlotling takin DNA extract ta aru atanga ti chuan hemi te chung ko hini ti kha kan mu chok ve le ta ni chuan ka soi le thei chuanin pakhat che top na kan soi le lok don ni pakhat soi le la kan break lok don ni che crime scene a khan athia tu manan mulo ani athim kho thim to sia thishan kha khat zu maya arwang bula khan lo thia lo le trang maya chu du ma hutu nom lo ma se fingerprint mangte DNA mangte in a victim police thothat ani kan thothat I mean police thothat boni to victim thishan kha nge a that tu rin
lam kha police ten man chak be boka arek se ga khan thisen te takte hilo omaga blood stain te takte lom ta DNA kan lo ni to bok sia tin fingerprint mangin DNA le fingerprint mangin khothim nuwa ruang chau buka police ten na kan tho that awangin chui chu ania tin chu mia kan fingerprint develop chu asia asatlia lo em awangin chuta chumi crime scene kan fingerprint man tangkai tak chu nikuma india ram pum puya crime investigation na fingerprint science man tangkai trouble lom man kan don ani ta bokani chu kan fingerprint man chu kan develop chu anamai lo ve bok angai nom hle me kha taka kha mi pui nin lo thriat tu ra ta na kan an tu be mania kha pusanga khan an soi dana trang khan film khur taka soi chuangai si hi ani mi an ni na an identify thei si lo khoi khuang nge khoi mun nge chumi chu tu nge ti kha ti nga hriat thar thei si lo amaro chu kha story kha he forensic science na a tho na hian a poimo zia hi mi puin kan hriat a tu la thuk le zualin mi puiten ngai tu na kan nei zau theina tan kan an soi tir lok ani ti chon pusa kha hela hian le kha ka muwa han keng chuak ta la union home secretary khami na ya wadon he ti zong hin ron keng la tv lampang son han soi fia deu chin la nang ma ngai khan he chu union home secretary Kendriya Agreement daksata padak idong kalom pui che tiamin congratulate na ani mai certificate poni lo chuan ina wat don hi han ti le lok tai le engting nge in don thei hun tur ten ron soi fel toy soi fel lo avoi khatna ma saber ani awang hian order a hian engma hin ziak chiang tlat lo khoi muna medal te certificate te khoi muna sem tur nge eng muna sem tur nge ti po hi engma order a hian ziak lo tlat maya na ngak top ri mai ti na ni mo ti chon hriat kan chak chu khani china khan thil crime scene thil rang rang khai soi ta hei thil khoya mo kora te ruang char te alo oma tum khan ni zana ka kom don che ka ngai to lai hian ka hriat rang chu ai zol veng pakhata hian ruang charoma chu chu in now te ho local truck truck te an chung te nia pakhat atra vak te po kha inan la lu ta chung tu chu ka lo ngai to chuak mai mai mo khang kha chu tiang huna chuan mi pui hi ma na tang khan vo in thleng hian ma kan sonem ruang char le i vela hian tin thina te engemaw lo thlen vela hian man ro khoi le ti vel helai vel in examination zong zong lo ti tura hian enge ni nang ni thirna tang hian ma kan sonem ti le ti se ti lo se ti du in nei ti lai zong zong hi zau he khokin mi pui min han zir tir in min han sil thar don tala chulai chu ale crime scene a hian mizo mi pui ten ma kan son khop in ka ria police na tho wang po nia wei me wang po hi ani ka ringa ma kan son in ka ria amai ro chu ma son zel kan langai en tinan crime scene poi khoi na kha chini alo then taila apa khata chuan engeni mit liam tuar lathi silo omna crime scene po ani thea apa khat le chuan mithi to omna crime scene kha chini a then taila liam tuar thilo an om chuan missing nu na poi mo bera crime scene kha lo par deu bor ma ila a liam tuara kha kan ngai saka dam do ina mo hoi kan tumani chon athare an chutiang ni lava a crime scene mithi mian thi to chuan crime scene kha khwale tui tha tan chuan lo ven him tlat turani ti khani chu khwale tui mo phurna ani a ti chuan kha crime scene an ven him tlada kha arang the ang berin police han sil turani khole tui tha chuan ti chuan kha crime scene kha poi khoina hun kha police thune na leo ani awangin
khole tuiten forensic miron ko tur ani lovanga forensic ho chu kan vakal ve mut theilo ni kan interfere theilo thune na kan nei lo wangin india ramdana police thune na leo ni wangin police an shilanga kan shilanga ti chuan police in an du hun huna forensic ho an ko ve anga ti chuan investigation kan ti a chu poi mo khom mai tum lawa thil mi puina lo khoi le khatiang chi velin vakala in tum anga examination thlo champal ang chi phana ti bayang khatiang chi te kha thil te kha theyem nual to crime scene mi puina an lo ti kholo ovek to awanga and then an evidence ang surprinter tangkai le to ka surprinter le ti dang lo ti borban vek to awanga investigation kan ti kan lo cham kan ti lei thelo hi ve nual to mai ti chun khang ho story le kha khalai thil atang kha chun thil chiang tak alang chiang tain ka ria tuna directorate hi enge indin mun ti te poi mi pui min riat tir ve te po thain ka ria I ho hian eng zon nge tin chu department po pariat vel tiro tuna khan in nei tak ti khan ani ta ti chuan eng zon nge staff ti te I tin enge ni mathlir te po thui tak in ein ka ringa hengin han sual chuan nuwa hian ka soi to ang khan sang ni som panga a khan Mizoram sarkarin directorate puitlinga min langkaya ti chuan police ring kan indang ta a hi achan chu National Human Rights Commission wangania kan kalam kan let lokonga National Human Rights Commission hi India ram forensic science din huna hen alung oilova India ram hi forensic science modern forensic science ti masatu te jinga mini si ma son lo lutuga te chon som kwa poko kum khan a har sat na le amason dan to hi azirta ta chonin forensic science laboratory hi directorate frangin DGP nuaya lovin silang mason sakang ati wangin te chon India ram state tin hi directorate frangin kan de effect to ne te chon sani sop kan beta a staff ro chu tuna hen forensic expert hi som panga kan oma India rama hian notice po ate ber te singami staff ngai to chan ate ber lember te singami kan ni ka ringa department ina hian forensic scientist patni kan tlang puya pakhat chau na po department patni hen kan neya ka soidan mai chuan bongkon police station pui kan tialo ka ti a chuti chungjon kanau te thogrim em ni tu nu kai wad don po hi kana kat ke ma mi mal tho ai kanau te tho ara hi atam jok mange o ti tur ani a kan te le ani ti len ngai tak ani na po kan thok na sa e narcotic drugs pe chu kan claim lutuk khei satam sia ti kha ani sela kan directorate a chuan mathlir chu ka nei ve nola ka pension ma ka ti puitlin theil tak lo tur chu ka ngai poima em si chu forensic psychology hinia forensic psychology kan ti chuan ria thiam ol zone chuan lie detector hi Mizoram han tangkai don tu ken ka fe a ei ka pension ma hian ka din man don lo in ka fe a tin ka ngai poimo em chu din ka du bok chu forensic engineering lamthil investigate tur forensic engineering ka ngai poimo em din poi tha ka te a ami ring nei ngat le chu sarkar lai pu tang assume call equipment le na chu dil chu hi har ka ring lawa chumi department pani chu ka din man don talo ne in ka re a tin ka ma thlir le a chuan tuna tanga kum som aral ma hian lung le a hian regional forensic science laboratory din nge tur ka ngai chuan adot le a National Human Rights Commission kan recommendation siama India ram hen district zong songa DMFU district mobile forensic unit a crime scene culture big so
a forensic laboratory ni lovin crime scene kaltur DMF hi NHRC hen district na nge tur ni atia chu hei ma kan la chome ka tuna kan CRPC thlakna BNSS section za somsari parkuna hian chutiang deu che chon aron soive a tuna hian district pathum atana DMF din turin sarkarin post creation te po hi ngai to mek ning ka re a chung te chu ka ma clear ka ti puitlin man lo turte anni hemi in na thona ku department chang a kuan ku fingerprint te DNA chang kha kan han and call thuka entirnan kumin chung vel hian in statistic ang chi vel hi hriat thuak the ni ngem a har sai menge central ne in link dan vel hi kan ka sui tong khan angane online case checking system kan ti ang deu chia khan kan case sim kan exam kan don kan thon chua ai chu thattinin kan statistic chu kan update sim kan website a hin kan tar lang zel tuna hian hei December kan kai ta a November thla chu alang man de lo mai the nak tip lo ba chon November thla thlenga kan statistic kan case khoi za chu alanga tin fingerprint big chu NCRB khwan atham khom veka India rampum pui hi ta khwan fingerprint hi kan in thlum kho veka khwan data an kol veka chu po chu fingerprint big po data kan nei reng update in an the reng mai ani le hete thang zo tai la chana harpon min chang talo mai la kumin chungin angani in case khoya hi chu ti zat vela chuan kanin rolang crime scene chu ti zat vela tiang chi te kha a hriat theim mi pui ina in poimo nan hriat le na man ro tan zel ni ta selamo ma hi kala na savea notice a hian Northeast Forensic Forum hi idinang ugatia ka han mangte ka malang ne Northeast Forensic Forum kan dina Northeast ho hi kanin poe mema se kain se zung bika Northeast ho chu kan data te kanin shetir zung a Northeast a hian Assam ti lawa chon case khoi tamper hi kan nitlang pui chu police min rinwang excise ten min rinwang min man tang kai wang po ani bokani ti chuan kumin chung bika hian November thla thleng hian case zakwa sang khat bor hi kan khoi toin ka ringa achia chu ka soi thelawa ka loin bo se lo wangin kan kumin kum top thleng chuan case sang khat zatni le sang khat zatum inkar kan khoi ka ringa chuti lai chuan han soi ta mai tela Meghalaya te chuan kum khata case zathum zali bakin khoi lo re ni Manipur te po tiang khan ya chuan crime scene bi ga hian crime scene hi chu ka soi tong khan thu nei na kan nei lo vai kan du duin kan kal thei lo re nga police in min ko so in kan kal theya min ko ero chuan kal zel hi kan tuma tui pa nga po vai reng te a po khoi mun a po min ko chuan kal zel kan te ko min bi ga chuan crime scene za bor vela kan kalin ka ring tin court imizo lo kan sei belenga court hianin kan expert report manga thutlu nan siam don hen court hian min ko theya tunai nikum atang khanin video conferencing mangin kan titlang pui to aizola ti lo chuan ko ta po hin kan kal na sakop mai ka contribution pui mo vele deu chu national level a chuan sarkar lai pui huwa pa chuan home ministry in member panga chu committee hi siama chuta chuan meron tel ve a kum khat chungin tho zo turan ti thil pakhathian tu ka oma chu kum khat chungin kan thok zawa chu committee chu a to vele maya chu min huwa chuan member som senior expert committee hi home ministry na siam le a chuta chuan meron tel vele a chu committee phe chu council ang deuh tho hi ni a
Home Ministry advisor ang dewani Home Ministry in ti tur atukapiang kha ti zel turania chuta chuan mintel ve chuan Home Ministry in ti tur min tuk pakhat phechu kan ti zo to nge manual siam turin min te chu senior expert committee chuan kan siam to hi ani manual chu hemi mang hian district te regional forensic laboratory din du anom chuan hemi angzel hian din turani tin state rang sarkar lai puya poisa deal don ta se chu khol chu kan mamo chu equipment chu kan mamo ti ta se hemi chunga mi ani lo chuan home ministry poisa an pedon lo hemi chunga khol om chok hi sarkar lai puin poisa pedon me na di nya ei kan na tho ania poimo khom mai chu North East State dang te ka insoya lian lutuk big lawan ne ami ringa chon ke ni ai lian dei te pon ni ta khalaya khan Mizoram khan misual kha kan tam taviau nge exercise le police ten anrin tok na cheu kha state dang kha anrin tok na anep dewa wangin an koutlem nge Mizoram kha anrin tok na anasat chewa wang le rin tlak indi an hriata wanga ko na satin ni wang mani hanin fak kan ni am garelawa kan equipment hi thato ka tin kan scientist te point thato tin notice thian te point min ring ve bogani Tripura hi chu changtlung ve deu ania Tripura hian kumlinga kalta khan narcotic drugs case lian pui viable se tam tak exam turin an mani anin ring to lo min ron exam ti tlat mai ni chu makve de wania tin Meghalaya kon DNA an la nei lo tun thlengin an DNA case exam turin min request hi chuan kan exam sak ve sel maya tin an narcotic drugs te po Meghalaya te po kan exam sak nil niala tin ka soi tong han Nagaland te hian FSL kumsom li an din to se amumal lo amuna ga mulo na yan case in exam tak lo ni mai te Nagaland tang case min request na sa kan exam sak na sa tin Manipura Central Organization Central Customs Central Excise NIA Central Revenue Intelligence Devel Manipura mi ho chuan ke mani remote hen case on thona tin asama Silchar Karimganj lama Central Customs Central Excise NIA ho kan heta fikan thon boka min ring thenom te pon min ring boka ten abera chuan excise le police te Mizoram excise le Mizoram police ten min ring to ka keisanon thelutam ani perin ka ya kan thenom state te chu an police ten an ring to lo de keni ai keisan nga avekan an police ten an ring to lo de wani ka ring per ka rin thu de bin an sei hemi postmortem examination kan ting chi dai maya dai mai han tila in nge ni helai le nangma andi in kai noi dan te kai noi lo dan te helai borvel te hi mi pui hian entinan mi thi hi khoya moni chiang takin an lo in thatta a thattu te po an in that lai te po engemaw lo mu chiang em te pon oma aron darta a ma se postmortem mangai ta ni tiang chi angai khermon le vui mai om tiang chi ngai to na kha mi pui general ngai to na tang zon thilom ve thei ta hi nia chung lai vela chon postmortem examination kan ti te forensic science laboratory in relation a lai zong zong a kha ale keni hi forensic science laboratory thokho hi forensic scientist kan nia tin doctor lama hian forensic medicine forensic scientist tu ni thawa ase forensic medicine hian oma forensic thon nia postmortem specialist anni ti taila mizo zinga chuna fia karinga anni ta kha mithirwang exam khanita engwanga thinge enghuna thinge engtia thinge enge thichan ti kha anni riat turan tani forensic medicine ho chu poimo lutuka chu tung khachu ka soi to ni sin ka soi kha
mi thirwang ui em cholkar ni nuwa phorle a ruang postmortem exam kha doctor chuan an beita nia chuta chuan silai mu kha doctor khan mu chuak lo sela kha case kan chui chuak lo chu postmortem poimo je chu kha forensic doctor poimo je chu postmortem kha ti a ulu temne ti a ui ma se aluru chunga silai mu kha am much te tak te kha am mu chuak thei tla ni ulu tangen thei top chuin abeya chumi silai mu mu chuak tang chuan ke ni tu silai ka nge tu nge silai ni tu ti lam kha ke ni kan chui chuak le thei da chu kan in som na nia chuan tum khat le thil pakhat soi le te la mis tlan bo tuma kan ka plumalom le tlan bo tum nung lama tanga ka ma se postmortem examination anti tak doctor anti tak chu tlan nung lama tanga ka ani re malama tanga ka ani sia tlan bo tum ani thelo kan case kaldan khadang dai theita amaro chu thil pakhat an soi le taila Ani doctor forensic doctor ho le kini forensic laboratory forensic scientist de na kha hapoi mo khop maya tum khat chuan soi te la an thiam lo po ani chuang lo kan thiam lo po ani chuang lo forensic doctor ina a thi hun chu dar chu ti za ta thi ani ati le kini finding an miltlap lo maya visual chu azalen nom dani chu apoi mo khop maya kini finding le forensic doctor finding ha ain an angai khop mai visual pal theya an nia kini lampo visual pal thei kan nia tum kha chu tiang khei chu kan tong to an finding le kan finding in ang lo wang visual chu azalen ta khom Devani apoi mo sia kan chu na poi mo sia atarlan kan rena wanga soi chok mai kan chu ai thui chu ka soi lo atha jogin garin ani chu le kha ti khan tuna kan han kom ta ka kha puai sang chung nunga ania pusanga ania kan soi ta kan khan Kendria Grimantri Daksata Padak Lifetime Achievement Award masaber mi zozing adong tu ania hey forensic science kan anti te helai postmortem examination kan ti song te poimo na chu tun kan in koma trang po khan thuk takin kan hriat bel pha in kan ringa ai ke ni point na tun ma deuh khan professor fimate kan lo kom to ani point thil tam tak ngai nom tak te po min hrila tin dr roza ma hian nu chuina puitu ti hi lekhabu azia ka technical tak te po ani tin chiara hetia mi pui wangtlang pona kan chiara thil beng war thla le ngai nom tak tur te poni chung te atang le thil trang atang te chuan ke ni pon thuk tak kha kan threlawa kan thiam chuang lawa amaro chu mi puitan heng kan na ho tu te hi an thona hian poimo na thuk sia awat te meu an han dong den chu awat an don pual chuan khang thil trang te kha general dewa mi pui wang tlang ina kan hriat thiam thei dan tur angin thil min han soi sak tur te pon kan han nge na tiang khan min han soi sak ta tang khan forensic science laboratory pariat an neya na tho poimo zia hi thuk le zual zokin mi puin kan hriat pha in kan ringa crime scene alo thena an lo kala engen ti te chon an result chu kan threle mangsi lo ti ang chi om thina kha an na an thoa hian police nen tang hoin court nen tiang khan ro rel na hi that takin alo kala nu chuina that tak hi lo chu kan ni ti te kha voina hian kan zir chu thar kan hriat thar le zual atan kan an soi ani le khati zong kha poi sang chung nunga lifetime achievement award tun na ya dong tu kan kom theina ani e